Talakta. King lagyo na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayongan. Kaluguran kong kapatad, agkata nakatamo ning Ginutang Hesus Kristo, mitmong kababan, mitmong tetagan, mitmong katahimikan, talakad, lalam na ning kayang krus, abayan ing kayang indu, abayan ing kayang kaluguran ay Apostol Juan. Malugod makiramdam karing tauling amano na ning Ginoo, ding 7 palabras. Ela magsalita karing tao lalam na ning krus. Magsalita la kaya katamo ngeni, nanuman kabilyan tamo, nanuman sitwasyon tamo. At manalangin taking Ginoo na sana kapamilatan na niting pamakirandam karing kayang amano. So pandakatamong misip at migunam, makananulang dalan, makananulang tanggapan, makananulang pusanan, ding miyaliwang kapag subukan daralan tamo kimbye, misip at gawang aksyon at desisyon para kimbye tamo, para karing kaluguran tamo, at para king Ginoo mismo. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, uli na ning lugod mong emunano king tao, tinubod me ing bugtong mong anak, banang tubusan ding kasalanan at kapanyalang sangan mi keka. Kabang pigugunaman mila, deting 7 tauling amanong inapsena kabang pibabata na ing sakit at kaplas babo na ning krus. Manano na sanang pauli dareti, sisyan mila ring kasalanan mi, at manuman para king bayong biye. Pilasan milasana at idaon anting kapaglarinan, antimurin manyadlunos ingganakan mo kami at iligtas kaniting pandemyang kasalukuyan
daralanan mi. Yayabe mila din kaya kaming manungkulan, balang mi buklat na mata at balgbog, karing daing ding karelang sasakupan, lalo na ding pakakalolo. Ibuklat mo kay puso o iba, ibuklat mo kay balugbog, ibuklat mo kay kapanamdaman, baming lubusan tanggapan, pakiramdaman, at ibili kimbiyemi, ding tauling amano na ning anak mo. Itingan adwan mi, king lagyo ng Jesus, ami paku at mete king krus, pauli mi. Amen. Luklok ta po para king mumunang amano. Mumunang amano, igpa, patawaran mula, uling erabaluing daraptanda. Atin la na Mandelang adwang kriminal, ban patendang kayabe ng Jesus. Inyang miras la king lugal amayayawos bungo, pinakuray Jesus king krus. Pinakudala naman ding adwang kriminal, ing metong king banda ng wanan, at ing metong king banda ng kaili. Nga ng Jesus, igpa patawaran mula, uling erabalu ing daraptanda. Minsan o madalas, posible pong malilyari ini kay katamo. Atin ko pong kakaluguran na menyad sawop at tutong gipit po kanu kabilyan. Sinaupan ko neman po at kay bat ke sinaupan, minsan na kumugilutan at kelingwan. May stress ko rin po kanita uling mipaku pangako na. Kung lawen ke, itsura neman alang problema, uling left and right kung makipagpartiya. Inya pong mangailangan niya, mig-promise siyang ibalik agad inandam na, pero linabasing panahon, niha-niho alakong dimdam. Minsan po akasalubong ke, ligpasan ako mo at lupang yaneman marine. Tutupin po pala pag kung minsan nating kantawong sinopan, kay ba't matas lapalub ke ka. Miragdagan pa po ing stress ko niyang ala na ako kontak kaya, pota i-call ke, sagot ning phone ko, cannot be reached, ana. Dintang po itang puntong sinawa na ako, sinurrender na ako. Ali ko na buriing panandaman ko, ali ko buring kamwa na mo manuknangan king puso ko, at sukal alub na mo ingatsu king isip ko. Buri keng ibuklat ing puso ko at dinanlugal ingapong Ginoo. Sabi ko, pabren ko nemo ing friend ko. Posibleng alaya talagang perang ibalik na kanako. Posibleng atin niya mabayat adaralanan at ali ko na'y dagdag pa ing sarili ko. Ako na po ing ginawang paralan para maging mayan ko pakiramdam. Migtry kong kalingwan ing milyari para ken manlub ko, mipasno ko. Migbalik kong mig-send friendly messages kaya para mo makomfort yo nung atin namang mabayat a problema. Pota palang ala nakaisipan, kanita naman datang ing ali mo na panayan. Migparamdam niya rin po ing kakong kakaluguran. At like in all happy endings, maging happy ya rin po yung ending ng story ko. Pota palang may kasaup ka at alina manye nayo. Pota palang ing kaluguran mong matalik, feeling mo migtaksilya at alayang dimdam matsurang amano keka. Mas mayan at manyaman pala ing kekang pakiramdam, uling minyekang kapatawaran. Si Claude Tamo po.
Igpa, patawaran mo kami, uling emi balu daraptan mi. Amanong inapse mo Ginu kaya kaming makasalanan. Ala nang maulit pang crucifixion king Golgota para kaya kami. Pero ang gangeni, lugod mo't kapatawaran, alang sawa mo babiye kaya kami. O mapamakalulong igpa, saupan mo kayang mababalog, ban kilalanan mila kakulangan mi keka, at karing kaparaming tao. May nakami Ginu, at saupan mo kayang mabiyasang mamatawad, karing kaya kami magkulang, antimonong makanano mo kayang petawaran. Amen. Kadwang amano, ing katutuan sa sabyan ko keko, ngeni murin, akayabera ko, king paraiso. Piglibak ne ning metong karing kriminal amakabitin, ngana, aliwawari ikaying Kristo, iligtas mo'ing kekang sarili, at pati na ikami, dapot si biyana nening metong, ing kayabe na, ngana, ala na kang takot king Diyos, ing parusang tinggap mo, kapareho ne ing keya, matulid para kekata, ing magdusang antikaniti, ulining depatang marawak, dapot in taong iti, alayang bitasang depat marawak, at kaiba na nito, sinabi na kang Jesus, Jesus, emo ko sana kakalingon, potang datang nako, kingke kang kayarian. Nga nang Jesus kaya, ing katutuan sa sabyan ko keko, ngeni mo rin, akayabera ka, king paraiso. Maggrasyang gat panapon po kaya katamungan. Ing kadwang amano ning Ginu, sasabihan ko keko, ngeni mo rin,
akayabera ka, King Paraiso. E tayo po papanatilyan, ingmwa keng puso tamo, at etamo dapat mimimwa. Uling makalako lagu, makalako santing, makay-stress, makatas kolesterol. Uling ingmwa mengariyang asido o lason, asisira keng puso tamo. Anong nuya manatili, ing banal ay Espiritu. Ya mismo ing Diyos, yang kayabeta mo. Nung inyay tamo, sumisi tamo, at painggulot, karing kasalanan tamo. Malyari tamo naman sabihin, ngene mo rin, ginu, akayabera ka, King Paraiso. Paraiso si Janing Diyos, para kekatamo. Anong nuka rin, imbye ganap. Papanatilyan tamo po, ing pamanalig tamo keng ginu, ban etamo ni Pabren. Kalupa na po ning operation na po ning anako. Last week, maka-schedule yang maopera, ing anak ko po, Batu keng Abdu. Bayo da ka po i-admit keng hospital, iswab test da ka pa mo. If ever, mig positive yo, ing swab test, canceled po ing operation. Time ko pong menalangin, kareng saints, king altar, at kang apong tiyago. At tinext ke po yamong raw, to pray, bang yabene kem panalangin ingan ako for a successful operation. Peki batana ko po nga mong raw. Keng kayadwanan ko. Sabi na po, yes, at yung Jessica, I promise. Pangadike ing anak mo. Penandaman ko po, ing mebagutya, ing tandus keng puso ko. Mi pasno ko po, uling mi pakibatan ko. After operation po, sabi na po ni anak ko, itapong at abroad, ang popureng kapatid ko, ma, senior citizen ako, eka dapat at tsukin. Sabi ko po karela, I am a mother, eke po alakon, ingana ko, ulik, masakit ya po, panandaman. Sabi na, ma, apisan mo ko. Ma, pagkanta mo ko. Kabang apisan ke po at pagkanta ke, sabi ko, ingginu malambisya, ingginu mapaglunusya. Sabi ko po, ingginu malambisya, ingginu mapaglunusya, ingginu malambisya, mapaglunusya. Uri na po nitang kasalpantayanan ko at menalig ko po kingapong Ginoo. Amen. Siklod po. Panalangin. Diyos ming malamalug, kanyaman damdaman, nung sabyan mo ke kami, ngene mo rin, akayabera ka, King Paraiso. Mangisnawa na kaming saldak, uling malaut keke ka, at lalaut pa, urining ketasan lub, at alang masabal, karing aliwa. Sopan mo kami Ginoo, ban aminan, ing kailangan dako, King Biemi, at ali ing nanumang material abage, ban maluwalas kaming milog, King Kekang kayarian. Salamat po, salamat po. Amen.
Ing-katlong tauling amano. Kabang makapakuya, Jesus king krus, ikit ni Maria ay mana at ing pakamala ng alagad Iwan. Karin, sinabi na kang imana, babae, o yan, inganak mo. At nga naking alagad, o yan, iima mo. At manibat na kanito, inampunan ning alagad, king pibale-bale na i Maria. E uling alaning kamag-anak, i Maria, inya penabili ne tangkuan, nune iting panabilin at inyang buring sabyan, at iti yapin ing pamanyon duda, king pamisundo, king kayang misyon, para italakad ne, ing pisamban, anong nukarin, ding talasalpan tayo, mibuklod king tunelugod, at pamagmasabal, king metong at metong. I Maria, bilang imaning pisamban, at Hiwan, bilang talasalpan tayo. Ing baluta mo, i Jesus, metong yang maulagang regalo, iba't king Diyosig pa, para at busano, ing kasalanan tamo, at ing buong yato. At ngeni, patunayano, king Maria, metong yan namang maulagang regalo, para kaya katamo.
Uling kaya nakatamo penabilin Jesus para maging imatayangan at imaning ketawan. Nung balikan tamo, ing pamanangunang Maria, inyang pekisabyane ning Anghel Gabriel, at tubod ning Ginong Diyos, na ibuktot ni at ipanganak i Jesus, iting tanguna, mga baldugan ing sesen ni, at paragulan miyamasamas ing anak ning Diyos. At uling elingad kang Maria, king iting anak abeyit na, datang intakdang panahon, na ing anak ning Diyos, dumala niyang kasakitan at kamatayan, para king ikaligaya ning Diyos igpa. Nung intindihan tayo po at pilasan, mga baldugan, king lugod ning Diyos kaya katamo, sobra-sobra. Met mo kindegulan, nagyamang patibye at kasakitan ning bugtong ngay anak na, iyang pang ni para mayat busmuin kaya katamong dewakan. At ngeni, pati i Jesus, binyene kaya katamo i Maria, para ating manalangin. At mantabi kaya katamungan, neng ating tamong mga bayat at problema, at daranasan na maragula kasakitan, at kapag subukan, king biye. O yan, ing degula ning lugod na kaya katamong Jesus, ami pa ko king krus, pauli da ring kasalanan tamo. Last 2019, ing asawa ko, may diagnose siyang ating bukol king kayang left kidney, a kailangan ning operan. Ing sabi ning doktor, partial nephrectomy, tapyasan niya ing kayang bato, nung nukari niya tinubo ing bukol. Dapat may kakadwang option, na nung imbukol, tutura no reng daluyan imi, ing buong bato na ilakode. Inyang operanda ni, mintako chapel, para mga dingmit mong kapakumbaban, at king pa mga diku, may katapatadurot da ringa pata misterious, ringa pangadyang ko kabang mipapagaga ko, manyawad pakalulu, at kasaupan. Bilabasing mapila na oras, aw sana ako ni doktor, amen opera. At pepakit na ako ikwa ng bukol, may gitsa nga 2 centimeter. At may sabyo, ing bato na, uling metapyasyamo. Kalabas na puning pabanwa, last year, March 2020, kabalik na king obra, king kayang obra, king aliwang bansa, mika COVID yun. Inyang balita na po kaya kami, na COVID positive yun. Pala mo may saldak ya po ka, kuimbong yato. Takot at alang akarapat ting dimdam ko, uling makarayo ya po kaya kami. Kanita mo rin, may nyawad kong pangadi, kangamong ambo, kangamong raw, nayabira kim panalangin daw. At may nalangin kaming mitmong kapakumbaban, kaya na ng buong pamilya. At may nyawad kasaupan kang Mama Mary, nalingapan at antabayanan idadimi, nakasalukuyang magkakasakit king epekto na niting virus. At iting panalangin, may ramdam, uling ni Mama Mary, kaya beneng Jesus, ede, pepaboren. Ding kakilala na, at kapagobra, panyalideng pamangan, at lakwandag in pick up na, at kaybat i-text de. At inyang kayabe, mano pa kanita kimbale, tutok na nga, no? At mihawaya naman kayo, uling yaing magluto, king pamangano.
at kaibat ng may swab test, negative. After few days, huling mama ko yung kayang puko. May confine yung keng hospital, huling meg positive ya ulit. Sakto nga 2 bulan, inyang meg negative yang pasibayong. Ing kapaniwalang ko, nang manyawad tamong kasaupan kang Mama Mary, siguradong tiyusiping na Jesus at balo na naman ing pamangailangan tamo. Ganakan tala po din pengari tamo na sana luguran at respetuan, sesen, pamatulan, pasayan, at ibye karela ing nanumang makasaya karela king taga na nimbero bilang kapasalamatan king pamanyesera kaya katamo, iba't inyang mga latita mo, peragulan, pepagaral, sineseneng masakit tamo, at siguradong delanan do, ing maragula sakripisyo at kapibabatan. Iti paulina ning maragula lugod da kaya katamong anak do, at uling ditak namo ing biye makatagang karelo. Ay biyeta sana, ing nanumang makasaya karelo. Si Cloud Tampong. Malugoda Jesus, patawaran niyo po din kasalanan na yagawa mi, at paulit-ulit mi pong agagawa. Sa niyo kay pong miwas, kareting tukso, at batnubayan niyo kami. King kapamilatanan ng maulang regalong binyeyo kaya kami, king kapamilatanang Mariang Imamo. Abinye mo para maging imamingan, para mantabi at saupan karing kaya kaming pamangailangan. Kalupan ng megawang mala, king kasalan, king kana. Anyawaran mi naman po yung maragula mala, para kaniting kasalukuyang panahon, anong nuka rin iting virus ng COVID-19, magbuwis da kalabye, at babye maragula takot kaya kamingan. Pantulutan na saning Diyosig pa, na iligtas na katamungan kaniting panganib ng COVID-19 at ding variant na. Magparalam po kami Ginoo, king kaya kayong harapan, ngening kaorasang iti, para pakibatan lo din kaya kaming kayadwanan. Uling binyeme kaya kami Mama Mary, kalupanan ng metong ay amalugod, at mapaglingap karing kayang malugod a pamilya, na makasadyang mantabi kaya kami, king nanumang oras, ning kaya kaming pamangailangan. Balumi po, Mama Mary, kingalang patumbas ing kasakitan na dinasa niyo. Inyang pelasan de, pelmura de, pemalu de, peglibakan de, at pinako de, king krus si Jesus ay anak mo. Alaman po ing daranasan wing kasakitan, kapag subukan at dakala problema kimbimi, kumpara kindenasa nyo. Baka po mariamit mo kaking grasya, ing Ginong Diyos sa tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Tamariyain to ng Diyos, ipanalangin mo kami, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Mayap agat panapon po kaya kongan. You
Ingka patatauling amano, meralumdum king mabilog alabwad, manibat king kaugtuanaldo, hanggang alas 3 ning gatpanapon. Inyang alas 3 na kinulisak kay Jesus nga na, Eloi, Eloi, lema sabachthani, nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Mayan nga bang purya ning Diyos, busal ning kapagsubukan king biye? Alakang obra, gagagala ring anak mo, alakang ay biye pamangan. Mayan bang manalig king Diyos, king panahon ning sakuna? Alakang nga bitbit, kabang masisilabing bale mo, may silabla pati ding atangkap mong pibandyan. Mika COVID ka at magumpisa ng panandaman mula ding sintomas ning sakit. Mayan bang mga di nungati ka king kaniting kabilyan? O kaya masagli bang pasalamat king Diyos nung bigo ka? Malapit na yung alas 3 ning gatpanapon, inyang talangaya banway Jesus ang makapako king krus, at sabyane ing kapat ayamano, Eli, Eli, lema sabachthani, nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Iting kapatatauling amano ng Jesus, ela amano na ning taong milalako pagasa, bagkus deti ilaring mumunang amano ning Salmo 22. Ing Salmo metong yang pakantang panalangin, king panahon ning matinding kapagsubukan. Anyang gulisak ng Jesus, gulisak lang panalangin. Panalangin na katamungan, ing kapusokan at kainaning pangataw tamo, nabistat man matbud tamo, nakatalakwan ning Diyos, kaluguran na katamo ning Diyos. Ing sakit apanan dama ng Jesus, lalampasana ing lugod na kay katamo. Papakit na kingamanong iti, na ing pekamabisang sandata, king oras na ning kainan tamo bilang tao. Yapin ing panalangin kaya, kareng panahon adaralan tamong kabagsubukan, tatatakot lumapit kingapong Ginoo. King meging beko po bilang tao, dakalakotang ing sasagi king isip ko, dakal ot bakit, ot makanyan, bakit malalyari ka ko ini? Dakal ang mababayat kapag subukan, adinalan kembeko, ang gapungening kasalukuyan. Pero rening kapag subukan na reni, eko bibilang parusa, nuneregalo lang manibatan king Diyos. Keni mo mang di takakasakitan, ayadadanasan ko, makapkerake ko adyang di takmuman king kasakitan, adelana ning ginuta mo. Lalong meging matatag at matibe ing kasalpantayanan ko kaya, karening kapag subukan areni. Misan po kembye ko, metong nga kapag subukan, ame subok ing kasalpantayanan ko, inyang miyatasan kong maging pamuntok ning barangay mi, na maging administrador. Dakalakutang, ot bakit ako, marakal namang aliwa, dakalasangkan, balutapo, patse naburinin tao, dakal ing sangkan, dakal asumbagal. Uling isipan ko ngan po, deng hanggang maging sumbagal, anyang asabi ko nepo, ing metong po karening meging kura paroko tamo, at tatangyan ko, ing aos kanako. Asabi na po kanako, king tatangyan mo ing aos ning ginuke ka, hanggang masikan ka, isuyo mo ing sarili mo,
Edad ko pong 37 kanita. Ngayon po 56 na ako. Ing sinabi na po ka na ako, nanong buri mo, ing sapal na ning bemo, iyang ibemo, kingapong Gino. Bigla ko pong minisip, wapin naman. May ngari ka mo kingasan, itang dwi na naning bemo, iyang ibemo kaya. Uling sabi ko po kasi potang dagol na laring anak ko, karing kumandaton kimpisamban. Wapin naman po ne, pwede ko naman palang pisabi, ing para gulayanak at sumuyo kayo. Karagol ko po sana sisiking sarili ko, may sayang iting 18 banwang may kasuyo ko king pisamban. Kaya hanggat anak tamo, hanggat masikan tamo, aliway tang sapal na ning beta mo, iyang ibeta kayo. Kaya dakala salamat Ginoo, eta sana sasawang manalangin kayo. Ulinging Ginoo kapilanman, sumawang sasaw at mamantabi kay katamu. Sumawang mamatawad kay katamu, karinganggang kasalanan tamu. Palagi tang manalangin kayo, kingmit mong ganaka at kababanlog. Eta sana sasawang manalangin kayo, nung makanalunging Ginoo, naman sinawang manalangin, kangigpanang at syubanwa. Siklod tamo po. O mayupayang Diyos, balo ko, kinging nanumang pagsubok kimbiye ko, mo kumalyaring paimburisan, ngening lalapit ko keka. Uli nga lang tagumpe, ay dinalan kasakitan. Panalig ko nga ing kabiluganan ning beko at ing kanakong keinan. Dinan mo kong sikanan. Isalikot mo ko karing pakpak ning kekang lugod at patatagan mo ing kasalpantayanan ko keka. Manalig ko, nayemo ko paboren at panandaman sana ing lugod mo at pakamal. Libutad ding kaligaligang ko. Itingampo adwan ko king lagyo ng Yesus, aginumi. Amen. Diyos ko, salamat bistat man matbud mo, ing pangataw ko, emo ko lalakwan. Amen. Ing kalimang amano. Balo ng Jesus, king meganap na, ing sablang bagi, at ban matupad yung kasulatan, sinabi na, Mao ko. Mao ko. Kanina sinabing Jesus, ing pisikal na panamdamaan na, ing kayang kasakitan at pamagdusa. Paganaka na iti kay katamo na ing kasakitan adaralana ng Jesus, mo spiritual reality, a cosmic happening, but a bodily act. Uling migdusa yun,
mga batbatyo, mga dayaya, at mengawiya. Ing kasakitan adelana ng Jesus, pati na ing pamangaw na, metong yang katutuan o realidad. Ngayon panahoning pandemic o pandemya, paganaka nakikatamo na we are bodily creatures, na yung katawan tamong ini, malyariya namang magdusa at dumalandakal a kasakitan. Balo tamo na inmetong karing sintomas na ning coronavirus, yapining shortness of breath o magkasakit mangisnawa and crossing pressure upon the chest. Jesus experiences something similar, if more extreme, hanging upon the cross. In pamangaw ng Jesus, paganaka na naman of the 8 chains in Matthew 25:37-40, nga na, Ginong kapilanda kayikit. Kapilanda kayikit danupan, at pepakanda ka, umaw, at pepahinumda ka. Nga nang mekibat ning hari, ing katutuan, sasabihan ko ke kayo, king ing nanumang depatyo, king metong kareting, malating diling kapatad ko, kanakuyo depatan. Ing pamangaw ng Jesus na mababanggit keni, yapining espiritual a pamangaw king Gino, pamagnasang lugod king Gino, king mabilugtang puso at pangataw. Uling lelangan nakatamo king wangis na, ing pamangaw tamo na Jesus at Jesus, yamo kabut ing makapawi, king pamangaw tamo ang gaking katapusan. King Ebanghelyo na namang San Juan sa Sabiana, in universal spiritual thirst can be quenched and satisfied only by the Holy Spirit. Nung nuka rin, pengako ng Jesus, ninumaning maniwala kayo, pagkalubne, ingalangang gangbiye karela. Makanyan mo naman, ingke katamong pamangaw, malyaring mapawi, maibsan, o mawala. Etamo kailangan kumaw, king kabiluganing biyetamo, king malambat a panahon. Uling i Jesus, mauya, ke katamo. Oy ni ing mensahe ning kalimang amano, king panahon tamo. Ini ing sangkan ning ke katamong maragul a kapaniwalan, as we embrace this thirsty Jesus, and for great joy, as we receive from Him living water to quench our thirst for all eternity. If you hear Jesus calling that He thirsts, what will you do? How will you quench the thirst of our Lord Jesus Christ? What kind of drink will you give to Him? If Jesus invites you to drink with Him, will you accept His invitation? How will you accept His invitation? Ing pong pamangaw, metong yang pamangailangan ning bawat metong anak yaman o matuane. Anya pong kayanakan ko,
kung man po panamdaman ng pamangaw king akong Ginoo. Uling, kami man po makwalta, paulat da naman po, pamulat da ring pengarimi, ing pamamunta, pamaglugod, king apong Ginoo. Magrosaryo ke bale, magorasyon, sisimba ng bawat Domingo, at sa kaneng atin aliwang holiday season. Smooth sailing nga napin po. Uling diretso po, nung wari sa aking magbangka, ala pong aliwang sagabal. Pero lately po, nung kapilan ko meging matwa, tatanggapan ko naman po na matwa na ako. Karin ko penamdaman, ing pamangaw king apong Ginoo. Bayo po kasi may pandemic. May scam kami, ing pamilya mi. Alos po rin hanggang pera mi, miras laking business ita. At mi balo na malyari ita. Kadwa kita, den kanako pong anak, ayat siya abroad, at lula deng minuli. Minyarala po rin karelang kumpanya. Uling, ko po rin akit ka rin anak ko na akong matwa, ako'y miminalog. Era po balo, na problema. Karakala, ko balo nung makanano kong tanggapan. Pero uni na po din south daring kakaluguran ko. Nang kaya po si-share ko karelang problema ko. At king pamangadi ko king apong Ginoo, although, nung minsan po, wala mo ko panamdaman ng kaluguran ke, kasi pilit ko pong gagawan tangit, gusto May ngari ko mo po king damulag, apapastulanan ng mamastol.